Partnerima se savjetuje da nađu ravnotežu između nepotrebne panike za ostvarivanje trudnoće sa jedne strane i zanemarivanjem problema nakon višegodišnjih pokušaja sa druge strane. Kada izabrani ginekolog treba da uputi parove na dijagnostiku steriliteta? Ginekolog bi trebao da uputi sve pacijente, znači sve parove, koji su godinu dana u braku, pri čemu urednim seksualnim odnosima ne dolazi do ostvarivanja trudnoće, tada se kaže da je to neplodnost. Ukoliko je to par gde je žena starija od 35 godina, imaju pravo da krenu dijagnostiku već nakon 6 meseci. Bez upotrebe kontracepcije, sa urednim odnosima, oni imaju pravo da kažu mi jesmo problematični. Znači, mi imamo problem neplodnosti. To je ključ da ginekolog prepozna, da uzme osnovne analize, ginekološki pregled, ultrazvuk, hormonski status, da uradi analizu spermograma, da proveri prohodnost jajovoda i da kaže ovo je dijagnoza. Najbolje bi bilo da se par obrati i ginekologu čija je uža specijalnost sterilitet. Upravo ceo algoritam postupaka i sve informacije pacijenti dobijaju od lekara subspecijalista fertiliteta. To su ljudi koji se bave isključivo sterilitetom i zašto to naglašavamo? Pa kao što je recimo u onkologiji vreme jako važno. Važno je kada ste bolest prepoznali. Pa isto tako ja volim da kažem i u neplodnosti, u sterilitetu, ni najvažniji parametar vreme.